Hari ini friends sengtini kasa job notification ketal nalai omong ka jotni bagino ni good news ni mano sini all India sini central government job Nobodoi Bidyalay friends Nobodoi Bidyalay omong ka sini Tripura posting laine sini Tripura je 8টা Nobodoi Bidyalay tongo proti districto kaisa khlai o jagono posting laine omong teacher niya o jago মাধ্যমিক পাস ni class suru 12 pass tongo science 12 pass nursing tongo bibino electrician ITI lab attendant am herok tongo o jago kobongno category o tongo ke sungnai nei phadi qualification busungnai bo category qualification busungnai post busuk tong aboro sung details pabe nalai nei oboni je 9টা অংখা Uttar Pradesh অংখা je bini head office je bini regional office tongo sini notice অংখা ke Shillong Friendsong okay je notice onge Shillongo bini head office total 649 টা Johor Nobodoi Bidyalay tongo o jagani bisingo sini Tripura 8টা tongo o jago posting manai jara Tripura ni candidate dokngai o jago kabangmono family staff nurse catering assistant junior assistant for electrician cum plumber lab attendant mess helper amhairok multitasking omhairok tongo omai ST ni ekta angnorongno je kebangno simisi phunungnai oro 6টা tongo staff nurse brirok jara nursing khlaijak norok o jagao 6টা vacancy ST ni unreserved tongo 35 total 82 vacancy tongo chonangabo nongna sanai catering assistant friends on catering assistant ni bagai ST 6টা total 87 vacancy tongo unreserved 37 or pore junior secretariat assistant group C o jaga ekta আর পরে টেক্সা জুনিয়র সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রুপ সি অম বাহানা হয় আমাকে জেএন বিকেডার ওর এসটি নি বাগে 46 আনরিজার্ভ 254 টোটাল টঙ্গ 622 এসসি নি বাগে টঙ্গ 93 ইনকে টেক্স ইলেকট্রিশিয়ান কাম প্লাম্বার ও জায়গা এসটি নি বাগে টঙ্গ 20 টোটাল টঙ্গ 273 আনরিজার্ভ 113 এসসি নি বাগে টঙ্গ 40 আর পরে সিনি ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্ট এসটি 10 আর পরে টোটাল 142 unreserved 59 SC tongo 21 sini mess helper ni bagai ST 47 total 629 629 টা unreserved 257 SC ni bagai tongo 94 last of multitasking staff ni tongo group C ST1 total 23 Friendsong unreserved 14 ngeseng bog post ni busuk qualification nang boys busuk nang puila angnorong oro female staff nurse nin sasinai oro 35 rojak nge 40 jorate rimanai jara nursing rongke borok 40 jorate rimanai beton ke to ekdom kobangmano beton oro sanani kono krei beton ni bagai kono confusion krei abon bagai sana nangi ase norok 12 pass mani pore jara nursing complete khaijak JNM tai BSc nursing khaijak nor o jago apply khlaimanai tai norok registration khaijak nangnai Indian Council tai State Nursing Council ni ar pore assistant section officer or to 1 se ST ni bagai or athron jimi 30 35 joroti rimanai obongkai je kono degree complete graduation complete ngan norok rimanai audit assistant ni bagai or 1 or jara BCom pass khlaijak rok ngeno norok rimanai 35 or 30 limit friends on takisa ro hai sungmanuka catering assistant ni o jaga 35 rojak 40 jorotoi rimanai catering assistant 40 jorotoi or for nor 12 secondary school mane মাধ্যমিক পাস ngangeno tai norok মাধ্যমিক পাস ngoni pore bibino ITI ba institute rogo norok tourism ba catering rogo norok khlajak degree ba diploma khlajak ngene norok riman nai friendsong haya hangke jodi norok hotel management rogo khlajak ngene norok riman nai ar pore sini junior secretariat assistant je ora aro quarter ba headquarter ni bagai N1 tongo S limit 33 ingnai senior secondary tai typing mana nangnai friendsong takisa junior secretariat assistant omongke je school ni bagai 46 ST ni samani ST ni bagai friendsong omongka 27 ngangke 33 joroti rimana junior secretariat assistant ni bagai o jaga norok 12 pass mani pore typing man khangke nongnai friendsong norok 12 pass ngen norok apply khlaiman nai
logi norok typing test ma khlainai norok o jagao puila computer based porikha mani pore typing test marnai norok o jagao sinete kaisa electrician kam plumber o jaga norok electrician kam plumber ke norok madhyamik pass mani pore jodi electrician wireman no apore ba plumber khajak ngangke norok riman nai o jagao apore sini lab attendant bage orto 10 ta tongo lab attendant bage ngake 18 to 30 ke 35 jora tiri man norok 10 pass mani pore madhyamik pass mani pore diploma laboratory technique go khlajak laboratory tong hangke norok makhlai marnai diploma ba certificate course khajak ngake no laboratory o hayake jodi norok laboratory khayake jodi norok 12 pass nangnai science o or ta sapir no 10 pass ngan pore jodi laboratory o certificate course pano diploma hon khajak ngake ngo hayake norok 12 science simi pano pass khajak ngake norok o lab attendant ni bagi rimanai arfor sini mess helper o 47 post tongo esrung bage 18 to 30 35 jora tiri mannai omongke madhyamik pass nangnai inke norok o jagao norongni mess no tuinai norok o jagao trade marnai norok trade o norok tikino nangnai hini saw arfor sini multitasking staff laso madhyamik pass ngke no apply khlaimannai S3 bage orane ektono vacancy inke orok S legislation bage angno 5 bari samani ikoro ST SC ngangke 5-year relaxation mano abon bagina no bari resew ge friends song sini selection bahike engnai inke puila computer based exam marnai norok arpore interview arpore jara TET মানে ট্রেড সিস্টেম জাতনকে নরক ট্রেড টেস্ট বো মারনাই বা নিন স্কিল টেস্ট আবো বো মারনাই হিনি সাও আরপরে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন খালাইনাই নরক ন জব রজাংনাই फ्रेंड्स नरक एग्जाम सिटी नि बागै इंगे सिनी तिरफुरानि बागै हिंगे तो आगरतला एग्जाम सेंटर आगरतला नि जे कुनु स्कुल नि एग्जाम सेंटर क्लाइमानो बा नि आगरतला जे कुनु कंप्यूटर लैब आमा हिजागो नरक एग्जाम मारनाय जारा रेल लंनि बा एसएससी रंनि रेखा आमा हिकेनो मारनाय मबो इंगे फ्रेंड्स सिनी जे परीक्षाव बोसोंनि फाइनाल नानि देरा केटारिंग असिस्टेंट नि आंनो नाहाय कतिफुंनि 120 नि करो सिलेबास बा तंगो रीजनिंग general awareness language competency or for knowledge of computer or for profession knowledge ab herungti nai total milui 120 ni am haike norok 120 130 option ni bara maria am haike no pray 2 ঘন্টা khlaini norok computer based exam mar nai oro jotoni tongang nasuk phunuglia norok notification nai nai kahamke nai nai di ang norok na asuk phunuglia details babe oro nong no exam ni bagai admit jangnai joto exam ni bagni nong no admit jangnai ngai sing baki apply khlainai online ti apply ma khlainai sini apply khainai date dok busuk last date busuk obra ang no pura details babe ta phungai oro sing tabu application fee oro nungrom di general order candidate dok hangke to iko nai ko mono fee marnai 700 টাকা তারপরে এসটি এসসি আবহাই রংকে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্রাফট রংকে অ্যাপ্লিকেশন ফি রুনা নাঙ্গিয়া হানি সাজা গর फ्रेंड्स অং সিনি অ জাগানোর অ্যাপ্লাই খাইনা হাঙ্কে অনলাইন কাঙ্গো 12 তারিখ নি সিমি সেংকা তারপরে 14 তারিখ 10 তারিখ ফেব্রুয়ারি নি 10 তারিখো লাস্ট ডেট অবনি সম্ভবত এক্সাম নাই মার্চ 9 তারিখ তো 11 তারিখ 9 10 11 তারিখো নরংনি আমো এক্সাম উনানি চান্স দङ ফার্স্ট ইনকে অ জাগাও ইন্ডিয়ান নি যত্তো করি মানে নেগেটিভ মার্কিং কাঙ্গি করো 1:4 মানে সাইতে সায়াঙ্কে 1 মার্ক কাট খাইজং নাই বাইলিঙ্গুয়াল মানে হিন্দি তাই ইংলিশ বাই অ জাগাও एग्जाम मारनाय नरक लैंग्वेज पेपर